Sizlerge tanıştıra keteyин degеним бұл жерде алтындай апабыз келип турат ошо. Сейчас, секунду, подожди. Нет, вот сюда. Мына бүгүн урматтуу кудагыйлар атабыздын ордуна ата, энебиздин ордуна эне болуп калдыгына деген чоң апабыз, энебиз биздин. Апа жаным, кудайыңызды айтып, батаңызды бериңиз апа. Dolar. Toylar kadınlarımız toylasın. Allah'ın zaman versin. Bu şahsın orada kızığına keyif oldu sizler. Sonunda sizlere amanlık bahsesizdir. Dilerim. Adem. Eki olamız bak, duasın. Eki olamız bak, duasın, ömürlü olsun. Sen bolunuzda. Amin dua edin. Aman sen bolunuzda. Gençlerimiz sağ olsun. Dostlarımız bol olsun. Jastıkka jayet, jastıkka jayet, dostlarımız. Enesi oşo жерде. Кудагыйдыгы. Кудагый. Мына анан эне сүтү ошо жерде. Анан дагы кулубуз бар. Эми таанышып мына жашынакай ошондош коркондун үстүндө 1000 жыл болуп ошо кызыбыз биздин үйүбүзгө сиңип кетсин. Жакшылыкта дайым жүрө берейинчи ушинтип эле. Таныштырдыңар бул жакта уже баарыңар, бул жештен алганы уже таныштырып койду да, мына ошо кызыбыз алып рахмат силерге. Ушунча мына жашынакай кызыңларды бизге кол берип атасыздар. Ошо Кудайым болсо эми жакшылыкта дайым көрүшүбүздө жүрөйүк, Кудай. Бәрекелді. Адамдарыңызға қол чаппайды екен, тамадаға қарап бүлмейді екенде, ішіне кейін чоғыла береткен апа. Айтады емеспін, тойдың көркі тамада, аяғдың көркі тамада деп айтады. Тамадаға қол чапқанның чөндегі доллар болсын. Тамадаға күлгеннің қоғысы алып кетіш болсын. Başınızda aynen gün tosun kol çapağının koluna cün çıksın koy. Neneme geçeriz kula. Neneme kendinizde adı ola uşu çoğun adavustun midin vaykesi olup dedi. Alebey buna bugün altınday Şükrat Kudam'dan ulu kudası gelgen eken ulu kuda sizdir yolumuzu versin bizge. Siz bugünden başlap general kuda boldunuz dep bir kol çabuk bol çıkanımızda kudama. Kuda koşulganda kuda звание aladık enda. Koşulatma general. Siz girgendile sizdin köylü toydu görüp жүрөбүз, köylü жерде görüp жүрөбүz. Ama da Kuday bulursa bugünkü toy jakşı ötüp eken. Özünüz aytkanday toydu var tamadadan зависит etdi. Ana mına bugün Şükrat Kudam'dın bir жаңылык деп айтсак болот, чоң жаңылык болуп атат. Кыргыз мамлекетинде bir кичинекей мамлекет түзүлгөн аркасы менен биз силер менен таанышып атабыз. Баягы эки жакшы тоого чыкса кудалашып жүрөт дейт. Эки жаман тоого чыкса кубалашып жүрөт дейт. Мына Назар менен келин баланын атын кимдер? Мадинанын тайенеси келди. Биз дагы небере тойго жетели. Астын мал басып арттын бала бастын, алдындагы малды айдасын ошол балдар. Кудаларга кызып отургуздар ана жакта. Кудагыйларымдыкы кайда? Мадина кудагыйым Мадина деген үчүнчү журтты кайын журт деп бир шабала куруп коёбуз канеке. Эй барекелди, эй алтыным. Шабала кайда кошеме? Эй алтыным. Мандай жаркыдаган алып кетем, эй алтыным. Жүгүнүп коюш жолу, эй алтыным. Мына абаларыга мандайынан
suyup koyunuzlar kereke. Ey şapalak kayda. Kol çağırlar kayda kereke. Ey canlarım. Abo canım. Yoğular kutlu olsun. Hani bir kere koy, bir yere gelin istedim. Kere koy, nazar çık canım. Kol ayakkabı tecrübe, kayıncılıkın kutlu olsun altınım. Algan bir ön akçol toy olsun. Karmagan, kol ağlakanına karmagan kuşun kutlu olup, übürlü çübürlü bala çakalı olsun altınım. Milyondan jakşı eken, jakşı eken deydi. Altınım baktılı oldular, karmaşkan koğuzlar kutlu olsun. Abo, kiyo bala jaktı mı? Jaktı. Mandayı jarık, altınday bala ki, ne geç mandayına? Ay canım, ay göründüm kayda, şabalak kayda, kelekey kayda, topları kayda. Göründüm kayda bana kulağıyım, bismillah kulağıyıma $100. Bir şabalak koyunuzlar gerekir. Ay canım, böyle kaynadandı kanday gör, kaynanandı canday gör, nazar oğlum. Dağı atana cügünüp koysa atana, şoň apana, atana, ay bereketli şabalak kayda şabalak. Dedi aktamına, aba bu neleri ki yoğalamız der bana neleri, ay altınday oğlumuz eken. Ay canım. Ama bu baktılı olan. Baktılı olsun, altının kudağı, yine koy, gelin ister kudağıyım. Kudağıyım da törge çağırmışlar. Ağzırında, buna algan biliyor isterdi görseteyim. Buna kudağıyım kut kılıp, iyi kola kapat. Ey şabalak kaydan batılık kaydan. Canıma iyilik selam verim, arkadaşlar canım. Ey canım. Olsun ak ikili oyunlar, orundasın bütten oyunlar. Ulular çoğun çaldak silerde, vaktılı iyi bile bolgula, göründük kanadır, şabalak kayda, şabalak kızını kırık. Ey bereketi, bu da var, bu da değil. Ey bereketi, ey şabalak kayda, ooo buna gitti, ooo buna gitti, ooo bereketi. Rakim kayda. Gel canım, gelinden göründü be. Oy vökül atasının özüm alayım şimdi. Vökül atasının özüm alayım. Necede, kulağımdakın apo, canım apama vereyim. Şabalak kayda, apo. Gelin göründü bu koyma. Gelin ayağına, koşun ayağına değil apa. Oy bereketi, bunamın sonunda tayinesine vereyim apa. Apo canımın apa. Siz de alınız, ben de alayım apa ya. Bildiğim var bu ya. Bu da özü verek bana. Ne şabalak kaydakına gel. Ne bereketi bu da. Bu Rabbimden çıkarmadı mı? Rabbimden. Bu koydun nefis sırası benim olmaktayım bu. Bu da 5 koyda. Kamaşa. 60 yok bu da. Aynen. Kamaşa. Canlarım. Bugün sizlerden en baktılı gününü. Bana karmaşkan kolunlar üzülbey, baktılı talaylı oldular. Şukrat kudanının uçunu ulantı, urpağının göbekkel, avcotay gelin bol. Madinişko, altınım, bargan жеріңе судай сіңіп таштай бар. Kız degen konok eken, kız degen özge bileдің balası dey. Bizde Kırgız'da aytat, doğru. Kızdın adı kız koy şirken kaşanda, töbesine altın koyup koysam da, uldun adı ul koy şirken kaşanda, şangarakka iye bolup kalatın, nazardın adı nazar koy şirken kaşanda dep, krasavçık şabala vurup koyunuzlar kedi. Ay bereketi, ay göz değmesini ekmalamızga. Tamam göster, tamam sözler, canım krasavçık ekedi, ay midin, süzüş. Niye demez ki o bunun sinisi var? Bir şeydi. Canım o, ulum koy senin ulum. Andayına şey yaptın. Ey canım. Hadi lan sinisi var. Oy canım, o canım. Gelinizler Merezide. Gelinizler. Kuda bir gelinizler. Ravşan'a kele koy.
me. Kuda geliniz. Irım. Siz uşu kışınakay kızdı tağına çok etkin. Ne niyetinizler var? Uşu geliniz. Bot bot özünüzde top top. Şundalayın göreverimizde. Ой, нормально, сам и раз. Ana uşu Madina'nın takkan mamasına çok rahmat. Çoğu apa kılıp supsunu kılıp bizge vergen uşu maması Ravşan kudari sizge. Uşu kızlar jakşılığına güve bol, jakşılıkta yürüyorsunuz. Hey bir Şaban'ın kutlu olsun. Şabalak kayda Şabalak geleke koşar. Evet kalbağın kutlu olsun. Hey bereketi. Kızım ekmen dönümünde yok kaldı. Murat bu yenge kuda gidi tapkan çoğu parça kaynesi var eken anlarında koyalım. Ay altının kulaklarım. Apo canım atla. Sizge nor kuvuşu mu apama? Şabalak kayda koşar kayda. Apo biger parça çıtlağını arar şabalsın. Şabalak kayda şabalak apama. Ay kol çalıştırsanlar olur mu? Şimdi kolda kapanardın, giyikleri hoş olsun. Jakşılık verece olmuş bir öyle. Kudaçınızlar kut olsun, bin yıllık olsun. Ay Uşu екі баламыз бақытты болса, талай жақсылықтарда аш қосамыз. Әумин. Ал құрметті құдалар, мына бүгінгі қадамдарыңызға нұр жаусын. Құдалық болса құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Әумин. Әумин. Екі жасымыз күліп жарқырап жайнап жүрсе, одан артық бақыт бар ма бізге? Алла қаласа, Құда алған біреуіңіздер той болсын, той құтты болсын. Келі біреуіп маңдайдан бергені андай. Мына Құдам бүгін қысты болды, ай алдындағы. Құт болсын ақ некелі тойыңдар, орындалсын көптен күткен ойындар. Ал енді екі жасты ортаға алып билейік, Құда. 100 грамм студио, қайда жаңа балалар? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Çoğun Allah Teala'ga çeksiz maqtovlardı jana şükürlerde aytабыз. Andan keyin özü sүйүктүү болгон пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'nın тынчтыгын tilep, salamын tilep salavat aytабыз. Ошол пайгамбарыбыз алып келген ислам дини бул бир гана бактылуулук ушул динде гана болот. Эгерде кайсыл бир адам ушул ислам дини менен жашай турган болсо, анда ошол адам исламдагы баалуулукту баалай билиши керек. Ошондой эле өзүнүн күйөөсүнө, же болбосо аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына кандай мамиледе болуу керек, айлана чөйрөдө кандай жүрүү керек, кимге кандай максат менен, кандай адеп ахлак менен жашоо керек, мунун баардыгын биз яумул кыямат. Пайгамбарыбыз өз хадисинде айтат: "Силер үйлөнүп көбөйгүлө, кыяматта силердин көптүгөр менен сыйлы." Биз ар бир мусулман заты, биз Аллах Тааланы таандыкпыз. Бул жашоодо канча жыл, канча убакыт, канча мүнөт жашаганыбыз, мунун жашоо өтүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени ар бир адам жакшылыкка муктаж, ар бир адам жакшылык кылууга буйрулган. Эгерде биз бул жашоодо бир эле намаз менен чектелбестен, бир эле орозо менен ошол убакытта кандай иштерди кылсак, ошонун бардыгы кандай эле намаз окугандай эле бизге ибадат деген сооп жазыла берет. Ошондуктан адам бул ошондо ачуусун баскан адам дейт. Жашоодо эң сабырдын түбү саралтын дегендей, ар бир кыйынчылык жашоодо ар бир кыйынчылык болот. Алланын каалоосу бар,
жана адамзаттын каалоосу бар. Адамзаттын каалоосу кааласа Алла Таала айткан, аял заты бейишке кирүү үчүн 4 нерсени аткаруу менен бейишке кирет дейт. Анын эң эле биринчиси ошол аял заты мусулман болгондон кийин ыйман келтирүүсү керек. Которая сегодня соединила нашу семью. Дело в той радости, в которой мы сегодня находимся. Дело в том, скажем, Бөлүп эметип атат да, ана силердин кызыңар биздин үйгө сиңип кетсин, бактылуу өкө болсун. Биякта кандай жакшы тилектер айттыңар, ошо кабыл болсун. Анан мен айтканым, менин апам тилеген ошо балага өзү. Анан келечегим кечеде ошого дуа кылып коюңар. Ошо менен анан бата кылып коюңар, анан бизди да жакта кишилер күтүп атышат, эметип атат. Анан рахмат силерге баарыңарга бүгүнкү мына ушунча чын жүрөктөн жесем берип койчу. Жесем. Алтындай апам бата берип узата. Жок, балдар алып келет, жандар, мына келе кой. Мына келе кой, апа. Құрметті құдалар, келгендеріңізге көп рахмет. Біздің балдардың барғай ортадағы тойы барғай жардам етіп не қылдыңыздар. Ал енді аман есен барыңыздар, ел жұрттарыңызға сәлем айтыңыздар. Құдалардан қайтып күткенін. Ал енді басқа не айтайын, дендеріңіз сау болсын, астан барыңға ашық болсын. Жас бақытты болсын, тоқтайтыр. 2 жас бақытты болсын. 2 жас бақытты болсын. Ал Мадиначка, алдағы жерге апаңмен Мишаның берген машинесін айдап кете беріңдер. Сендерге берген беректері. Ал бақытты болыңдар, аман есен болдыңыздар. Сол. Әумин, әумин, ақ жол жаным. Сүйе қой апаң, сүйіп ал апаңды. Шапалақ қайда, қосымыз. Қарамақсына, қарама. Ал құдалар аман есен кетіп алыңыздар. Келі құтты болсын, той құтты болсын, ақ жол құдаларға. Жолдарымыз шығып. Жүк болсу жар жар сені жылап та алып жатыр, бір жағынан қуанып та жатыр, бұл кісіні түсінуге болады. Рахмет, осындай жақсы бала тәрбиелеп, құда-құдағы екеуіңіз жақсылап тәрбиелеген екенсіздер. Әдемі қыздар өсірген екенсіздер, қыздардың бәрін орнына қондырған екенсіздер. Айтып отырмын ғой, бағана сіздерді көріп, сіздермен мен де құда-құдағы болдым. Дети, туда еще заходите, хорошо? Қазір мен өзімде балам өсіп
Қандай әдемі алтын әкелерің бар екен. Сол әкелеріңді сыйлаңдар. Тек қана жақсылық осы үйде. Сол үшін алып қойыңыздар алдыларыңыздан. Алыңыздар. Алғыла. Қандай керемет. Мен алмайын, ал давайте алыңыздар. Керемет қой мына. Келіңіздер алыңыздар. Денсаулығына байланысты алмайын. Ay birden alып koyunuz burada. Çeka, sürekli tartıp koy. Ayşe. Tekti sürekli tartıp. Madina'nın taycesi. Taycemesi. Kence klapça becerelim var. Жаман жерге келген жоқ, жақсы жерге келді. Жарқын жүзді адамдар екенсіздер. Ал, құда алыңыз. Құмызды босата бермеңіз енді балалардың алдында. Енді наоборот қуаныңыз. Мадина мен Азаттың арасында қаласында болыңыз. Мына кісі алмаймын. Жақсы алыңыздар. En жақсы подружкасы. Құдағиың да жақсы болған көрініп тұр. Қыздарыңыз қандай әдемі тәрбиеленген. Ya uçağım gel bir istakar şey. Bak şu saçı basıp değil. İlavayım sana bunu. İlavayım sesli ve ilav kendin. Andayı ve yestedi. Жыламаңыздар. Келесі жылы осы үйде немере тойға келіп отырайық. Қуанып жүреді. Сейчас, когда вот сюда пиалочки ложат, то на землю садится. Даже с рук наших не пьет. А он ау. Ну что, biz men немеге? Мен менен Насиба эме жармашып калган. Сумаядан башка чойга кеткен. Ay cengileri bir hayır. Cengileri yesin. Сейчас, подожди, ребрышки, чтобы вышли наружу. Сделай ложкой, да поиграйся. Будешь, да? Будешь. Мадин, суп будешь? Мампа. Я тоже буду. Мен де жейчи. Будешь. Ты будешь. Будешь? Абзал ты будешь? Нет. Да он я его посчитала. Ильзат, мампар будешь? Нет. Назар, ты будешь? Сегодня до утра только тосты. До утра. Тосты говорить я не умею, скажу прям. Сегодня я чуть не плакала раза 3-4 точно, потому что за 4 года брака Мадина мне стала почти родной сестрой. Ну, не почти, а как родная сестра. Поэтому я надеюсь, что в этой семье она станет дочерью и такой же родной сестрой, да, как не просто заловка, слово заловка мне не нравится, а именно сестрой, которые всегда придут на помощь друг другу, помогут. Вот, чтобы она смогла в вашем доме разогреть этот очаг, чтобы вот, ну, счастье, конечно, молодым. На радость вам. Нет, спасибо. Спасибо за теплые слова. Кушайте. Раушанның туғандарының ішінде әлемнің кішкене сөйлейтін мен екен. Олар содан кейін сөйлейтін болғаннан үйірімі сүйетін болған. Немелер деметті да, балдарға бар неме. Молодец да, құда. Шунша минетті берді. Мен коллега Танысып алдық. Ана сүйлеп атканды эле билдим, что мұғалімдер
Biz 45 Заварши сказано. bir yarım saat. Заварши слова. Мына тағы өтеді екен. Мен өзім келін болып түскен жерде жаңағы Мұраттың әкесі Завас. көз көрмейді. Чамушка. Енем жаңағы жақсы кісі болады. Үйленбесең болмай қалды деп бір күні келіп тұр бар менің жанымда айт сен деген мамам деп отыр. Чарчала ертең дағы той. Курвай татарский. Onun üstüne aşın üstüne. Onda долгая история. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.